Besplatni lekari, vi dajte nam rane, pomozi nam Kozmo, pomozi Damjane. Besplatni lekari, vi dajte nam rane, pomozi nam Kozmo, pomozi Damjane. Jedne pričešćuju, druge pomazuju, pokajničke suze Gospodu daruju. Raspeta Srbija, slavi se te braće, jer u njima vidi svoje pomagače. Besplatni lekari, vi dajte nam rane, pomozi nam Kozmo, pomozi Damjane. Besplatni lekari, vi dajte nam rane, pomozi nam Kozmo, pomozi Damjane. Srce im je puno nebeskoga sjaja, njihovoj dobroti nigdje nema kraja. U zločištu svetom radost neizmjerna, prišla je Gospodu jedna duša smjerna. Besplatni lekari, vi dajte nam rane, pomozi nam Kozmo, pomozi Damjane. Besplatni lekari, vi dajte nam rane, pomozi nam Kozmo, pomozi Damjane. Добрий день. Добрий день. Ja bi još jedan drugi. Srebrenici, čudotvorci, Kozmo i Damjane, posjetite nemoći naša, tu ne prijaste, tu ne dadite nam. I da se udostojimo slušanja svetoga evanđelja, Gospoda Boga molimo. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Premudro, smjerno stojimo, čujmo sveto evanđelje. Mir svima I duhovi tvojemu. Čitanje iz Svetog Evanđelja po Mateju. Slava Tebe, Gospodi, slava Tebe. Pazimo. U vreme ono 11 učenika otidoše u Galileju, na goru kuda im je zapovjedio Isus. I kad videše, pokloniše mu se, a neki posumnjaše. I pristupivši, reče im Isus govoreći:
dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I evo ja sam sa vama u sve dane do svršetka veka. Amin. Slava Tebje, Gospodi, slava Tebje. Spasi Bože, ovaj hram i sve one koje se mole u njemu. Amin. Spasi Bože, ovo mesto i ovaj grad i sve njegove žitelje. Amin. Bože, visoko do sveća mitropolita naših i za svu srpsku crkvu našu. Amin. Pod znakom krsta Tvoga satru sve neprijateljske sile. Amin. Gospode Isuse Hriste, Bože naš blagoslovi hleb i vino, Duhom Tvojim svetim je su svet, sada i uvek i uvek vekova. Amin. Slavi čast, Svete Kozme, daj naći možda Gospode, pomiluj nas. Svjati mučenici, že dobrje stradačestvo vaše i vjenčaše sja, molite sja ko Gospodu, pomilovati sja duša našim. Slava Tebe, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, i že propovjed Trojica jedino slušnaja. Isaije likuj, djeva i njego črevje, i rodi sina Emanuila, Boga že i čelovjeka, Vostokina Jevu, že veličaju Jevu blažaje. Hristos Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i ninje i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Molitvami Bogorodice milostive, očisti množestva sogrešeni naši. Pomiluj nas, Bože. Nas, Bože, po velikoj milosti Tvojoj, molimo Ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za blagovjerni Kristoljubi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Molimo za visoko preosveštenoga mitropolita našega Joannikija i za svu Hristu braću našu. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za starješinu ovoga sveštenoga hrama, visoko prečasnog protoprezbitera oca Vladana i za sve parohijane Bogom spasavane parohije ove. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pohođenje, otpuštenje grijehova, slugu Božih žitelja ovoga sela. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jer si milosti Bog naš, Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Budim ja Gospodnje, blagosloveno, od ninje i do vijeka. Budim ja Gospodnje, blagosloveno, od ninje i do vijeka. Neka je blagosloveno ime Gospodnje, od sada i do
neka dođe na vas njegovom blagodaću i čovjeku ljubljen svakda sada i uvek vekove vekova. Amin. Slava tebi, Hriste Bože narodu naša, slava tebi. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i vo vijeki vjekov. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi. Hristos istiti Bog naš, molitvama prečite svoje majke, apostola, svetog Ivana Zlatoustoga, svetog Kozme i Damjana Čispolne, slavimo sveti velikomučenika Georgija Dimitrija Harlampija, Deja Prozvanog, Matore Moske, Vasilija Blažnog, svete mučice nedelje, svetoga proroka Ilije, sveti srpski, prosvetitelja učitelja Simeona, mirotočitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija, osnovnog čudotvorca, Petra, cetinskog čudotvorca, sveto Nikolaja Justina, česnog knjeza Lazara, mučenike, Jasenovački, Pribilački, Količki, Žitomislički i Prelački, svi sveti da nas pomiluje, spase nas kao blag i čovekoljubi. Amin. Molitvama sveti Kozme i Damjana, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Neka bude na zdravlje i spasenje ovaj veliki praznik i ova molitva. Želim da se zahvalim svima što ste danas došli, našim domaćinima koji su nas ovde dočekali i želim da svi ostanemo posle službe. Evo par reči će vam reći naš otac Neša. Đakon. Na Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo, draga braćo i sestre, po blagoslovu nadležnog sveštenika, da koju riječ kažemo, obično sveštenik ili đakon ili propovjednik kada se sprema da kaže koju riječ, obično to biva na temu Svetoga Evanđelja ili praznika koji praznuje, ili na osnovu njegovih misli kojima se on bavi u toku bogosluženja i ono čime je sam on pod kojim je utiskom. A nekad propovijed uslovljava i ovo vrijeme, pa onda se to mora ili skratiti ili prilagoditi i tako dalje. Ja ću kratko vas podsjetiti, vi svi znate o životu svetih Kozme i Damjana, dobro poznajete te svetitelje, jer ovdje činite nemalu žrtvu, prvo koju ste prinijeli na obnovi ovog sveštenog hrama, drugo koju činite svake godine izlazeći na ovu goru, da se služba Božja posluži u njemu, zbog čega ovaj hram i postoji. Sveti Kozma i Damjan kao isjelitelji, kao ljekari, vama dobro poznati, ne samo da su bili ljekari koji su služili da čovjeka koji je tijelom nemoćan uprave i podignu od odra, nego su bili ljekari duše, kao dobri istinski pastiri. A čovjeku je zdravlje tijela potrebno ni za što drugo nego da slavi Boga. I onda kad se čovjek razboli ili kada se njegovi dani skrate ili na izgled skrate, njegovo ozdravljenje ne služi ničemu drugome nego da on to vrijeme koje mu je dato iskoristi za pokajanje i za pripremu da se susretne sa Gospodom Bogom. Tako da često nemoć koja čovjeka zadesi, koliko god ona bila bolna i teška, čovjek kada sagleda tu svoju bol, on ipak blagodari Bogu što ga je kroz tu nemoć koja ga je snašla smirio njegov duh, jer obično čovjek kada je zdrav, on uzleti, poleti i on često zaboravi i za Boga i za spasenje svoje duše, zbog čega i dolazi na ovaj svijet. Međutim, što naš narod zna da kaže, kada ti je sve potaman pa stavi makar kamenčić u cipelu, da te žulja, da se prisjećaš da si prah i pepeo i da si ovdje gost na ovoj zemlji i da privremeno živiš i da tvoji dani su odbrojani i tebi nepoznati koliko ćeš, da li ćeš se sutra probuditi i ustati od odra. Upravo zbog toga mi se obraćamo i svetiteljima Kozmu i Damjanu da oni prosvete naše duše, da budu ljekari naših tijela, ali prije svega naših duša. Da mi kao mudri hrišćani, a ne kao nemudri, kao one mudre djevojke, da ukrasimo svoje svetiljke, da imamo dovoljno ulja u našim kandilima, da se one ne ugase, nego da održavamo ulje, da smo stalno budni i pripravni za dolazak Hristov.
koji će nastupiti po okončanju našega ovo zemaljskog života. Zato neka bi nam dao blagi Gospod da mi ove dane koje su nam dati na zemlji, koji brzo prođe, kao što ova sjeća ovdje goreći, ona na izgled će dugo trajati, međutim samim tim što ona gori znači da je ograničena i da će se kad tad ugasiti. Tako i naš ovo zemaljski život u tijelu, on je privremen i treba da ga iskoristimo na najbolji mogući način, da svaki uzdah koji udahnemo, a koji često ne znamo da cijenimo, jer mnogi bi željeli da su imali koji udah više da iskoriste za pokajanje, da svaki udah, da svaki uzdisaj, da svaki pogled i ono što nam je Gospod dao, na čemu često ne znamo da zablagodarimo, da iskoristimo za spasenje, da uljepšamo svoju dušu, da obratimo pažnju na brata svoga, na bližnjega, da se izmirimo ako imamo sa kime, bez obzira da li nam je on nešto nažao učinio ili nije, i da se tako dostojno pripremimo za susret sa Gospodom, da bi nas Gospod prepoznao kao svoje i da bismo čuli one riječi: hodite blagosloveni Oca mojega, jer gladan bijah i dadoste mi da jedem, žedan bijah, napojiste me, u tamnici bolestan bijah i obiđoste me. Upravo tim riječima da nas Gospod susretne i neka ste blagosloveni radošću ovoga praznika u vjekove vjekova. Amin.